présentation. Donc la parole est à vous. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour normalement déclarer l'ouverture des salons. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك. طلب مني أن أتقدم بهذه الكلمة. أنا مصطفى زفاد رئيس الجمعية الرخاميين في المغرب. أنا أشكر الشركة ديال كوفرين إيفنت أند فير على تنظيم هذا اللقاء في شخص أخت الكريمة إكرام. كما أرحب وأشكر جميع المشاركين في هذا المعرض، معرض التبليط الذي يشارك فيه العديد من الشركات لا في مجال الرخام ولا الزليج ولا الخشب. فهذا لقاء الذي يمكن الناس من التواصل والتعرف على المستجدات في جميع الميادين، كما أن هناك شركات جديدة التي تحتاج إلى معرفة ما هو جديد في السوق وما يتطور. ولهذا نرحب بالجميع ونشكرهم على مشاركتهم. كما نرحب بمسؤولي السفارة الهندية الذين حضروا معنا، نشكرهم على تلبية الدعوة والحضور معنا والمشاركة في هذا المعرض. هذه النسخة الأولى ونتمنى سبحانه وتعالى أن تكون نسخة جيدة ومفيدة للجميع ويستفيد منها الجميع، وأن تكون تتبعها نسخ أخرى تكون في مستوى إن شاء الله تعالى نطلب. فمرحبا بكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم الأمور، أن يوفقنا في هذا المعرض، وأن يكون إن شاء الله معرضا ممتازا جيدا وتعم فيه الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci Monsieur le Président du mot d'ouverture. Et de mon côté, moi je me présente, je m'appelle Laraki Husseini Saïd, je suis normalement modérateur et animateur en même temps de ce salon et de cette conférence. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui et on essaiera ensemble normalement de traiter un certain nombre de sujets et un certain nombre de thématiques lors de cette conférence. Mais pour commencer, si vous permettez, donc je demande normalement à le responsable d'abord de commencer avec l'hymne national, s'il vous plaît. Vous pouvez être debout, oui. Pour le shi'ar الوطني المغربي. Donc, bien sûr, après ce mot national et le mot, excellent mot d'ouverture de Monsieur le Président, j'aimerais vivement, normalement, avec un immense plaisir et une grande joie, de m'adresser à vous, à l'occasion de l'inauguration, bien sûr, de deux salons. Le salon, bien sûr, international du bois, l'INDEX, dont sont
sa première édition. Et le deuxième salon, c'est le salon international de revêtement et de la finition Coveney.